manuma ilunga o puao. Se ia tu o le fetuao, tau sangi mai manu o le maveao, le ilia ina pupu pe a tamamao. Pei o au male fiu I whawhati o unei matale fiu I wa ai a wele alofa, ua tau aso I le masiasi. Na ole fiu I whamatala o talu le alofa, ua ato atoa mele le ingalo I tai sau whasoa. Say it again. Everything we get, we share it. That's us. Everything we get, we share it. And plus, that's how it was. Coming from the island, the chase of dollars. Uncles, aunties, mamas, and papas. Everything we get, we share it like a laughter. Papa said the best job in the church pastor. Always guaranteed to get looked after. Until then, brother. Talofa Samoa.
Vega mai le pesa le kolisia le fifi ma le pesa na le tine o le atunu o le temo le bati o le tuepi o le ua to se full le vale miru te le ton tale o le tula e fitu i le tai au tal fitu tatu se to wale faselo vino tatu telefon mai vai fanua o le ua tatu ia nei le asolulu tu mu fo ila lu mo o fa fo yo tatu machine tel tupe vo ia wa o nei vo ile aso peile al tanga al vengo le malo e me disi vo yo nang business company au de lo le sia na talana po ile tale se fulu a e la to le a ya tu vo ile o le tem vo le mo le fikil pe mengo nge vo ia solo a talavato le ta malo se fo mo malo fo langi ma fa talavato ile au fa fa le loa me se fo la fa fa toanga ya stay mi on le nevo ta ya on tu mai fo ile tato li potio tato market si na i funglei ya wa fo ia le sila mai moa Samoa i tulanga ia i fu fa le anga fu fa toanga mai se yo ni so nga luenga to lima i la to fo yo lo auto va ya i le no fuanga ya wa fo ia le fa to wina le malu Samoa bo seleni ma wo stupe ia tau sa ia inga ia mai se o le ke le me faile o ka ko i fenga ngei ia wa fai o le tangi mai o le fa la velave la inga o le tangi mai o le maliu tangi mai o le fa poiponga ia e tana ia me fa le kalesia la to ia o le mea taun fai ava ina ia la mai manuia a ia wa ele ko anga ke la fo ia o le ava pena vo yo ke fi wa fa kali ke mi ko e a fo e ko i o le i lo tonga talo fa mu a me ale tu ba talo va tu i so ga lim tu me tai fa ya onga mo la tu foi pito la au na foi la mentalia nga luenga ia o le rita ma le ia so fo o le uta tu tini tano ia il aso lulu le nei o le uto mamau le uto umi fo iniaso ya o le nei va ya so yo ta ulunga le a o le masina la tu o yuni o le fa tu amata ya se ta tu wa mio ai o le fa wa uma fa ga solo ya le tulanga o le fa la wilo ino ta yala mo le lumana me o Samoa pe ona te pena ina le fa nga malo ya le sa tala lo ia la so fu le nei va ya so ya la vo ile fa mo mga tu mo tele la fai na file fa tenu ina ile fa mo ina ile tu foi fa sto ia ol fa mo ma ulunga la ulunga o nei me o ta yala ina ia mfai o na muli ta ia ia al malo ia na fa nga fa vai ma solo le ina ia solo nga le tulanga o le ta inga o le malo ta yala ia o lo winga o se kai fo ile le ta ai ia tato ia i le tulanga o tulafono fenga vai me fa pena aunga oute ina ia manuia lo tele ina ia mo manuia lo tele ia famunianga ia mo lo tato no tele lai si vai nga o le manuti ale vai fa fai o lo tule me malo por fenga malo le sa folo manino il tapina il faiga palota le la tsanga le sa te folo sia il ma mea ele na fionga te ta il malon sunga la ule mali toa le o te polata i va foshi schmidt ia o tasio vaenga tu tasio vaenga tutino moti le o fa lia le fionga te ta il malo ia le ta pena ai ia le ta yala le mo le si lima ta sanga this pathway it's for a 5-year term ia lo no winga ia o ta u na ia iso se mea ta to vo i e le fio ta to vo fa sa we le non ta yala ta to vo i no fo ai le la langi ma ngi so fuang ia le fio ta to wala ya ka lo fa sa we ia o so sky out mea al mela to ia tu salta ia la mo le plan tato ia i mo tato plan o fuanga ina im fai lava on tato Sava Valley ia o ka ko le directions tato de Sava Valley anga ia wa le sta ia lo no
ia pe ai leo tātou o le toi ina o le le whangota e le ise sana tapasa se compass e mawhai o le tapasa ina ile le tuanga ia ile na va ia ai le uta futa le luta le to ta le o fitu fai sau maluta vo le uminga ia la le maluta vo le e ki le ko mo mi nga ngu fu la mo le fu ko sanga ia vai se esi ia vai se le fu le mang a fu le vo le moli e o ia ta to fo i le to mo fo moli e o a mo to mo fa la moli vai le la pis awa o mele ye nei ia ke vai le stanga tali o makua e fo e mai ana moli vo fo sa vali mai ama matatia i mai lu mo taf lu mo le wala e o fa manatu o tatou o tatou tau simea Samoa ia ka ko le kausia ia le tunu ule nei Samoa ia e fa pena wa e le si ma fo nga vo le mai sa nei le taulanga mai le si telitonu nga le si va se o la pisi o la ye tinga te fai nga lu ia e sa e le ye tinga te fai nga lu na ia o tatou wa ia o ngā luenga i nei Samoa ia a whai nei o stamasi e whai ngā luenga le tālau ino la pis e le taulanga ia ngā luenga vo ila nā tātou e whai o le fiso soani ia isia tamasi ia o le fiso soani atu ia e ave ia le la pisi tonu o lana tingtanga ia po le tuu i tonu se la pisi sa o le skama bak o le whai na i tu a inga o whamana o la ngona mamanatu whapena ia e fa pena fo i ona tatou le fia ia fa se siao ia o le utos fulu no minuto le torta le o le fitu le va le tai auto tu na si fongo Samoa le tu pi e be ona ia le tai ao
Venga matko fe mai le suga ya Felicia Joao Mikaele me pesena na le matai le va vea ya no winga tele no le suga ya Felicia Mikaele le me ole tenga te vo ile ya le fai matai vo i tele no fai fa va vea ya ai ole fai ngana le tanto ya ole la va wa fa pa ia lava ia no fo ma tato matai le va vea ya wa jelo fo i on le tasile o mafu anga lai on na ta o ia isi va fo yo tu mala tu tunga se mo malo uswa pe ia ai o le tulang lava le anga nu Samoa fa pe na lava le utato mo ni mawina fo i nei vai tau mo nei fo i teimi ia le tulanga e pe ona ai o le wa iwa minuti le o te ai le fitu ya o fanga solo ia le bukla mel tato malon montu sala fai ya ile nei va yaso ia pe ona ia le fala wilo alo ia le tayala mo le lumna imnuio Samoa po le official launching of the pathway for the development of Samoa ya alfa mo na ia ole tam fai lava ina ia fola ile tino ia tayala fai ona na muli ta yai ia ole fa mo lana le sa tala lo ia ile nei fo iva ia so la to le fa mo tala stofi ole fa mo tala full ia la fa ia ina ile maketi sale lo longa ia ole so fa rele ole fono fa vai sa sina tala se full mo ta to la sa la fa ole tala no tala la no mo so tangata nu em fa yon fia wai fa fong fa longo ia leon anga yane ia fa longo ma wo fo manatu ma fu fong ia i tu langa fo e pe na ia le fa mo le se tato malo o le tato te ia le alert pol amber alert ia o le alert le ia o le tu langa fo le o le mate tu ia o no winga o le tatou te iai i le lanu moli o le mate tu ia po o le amber level alert ia o lo o fa upa ped fa Britania amber level alert amber level alert conservation fuel reserves between 15 to 30 days o no winga o le umilenas fu lima le toris fuaso mate tu ai ia le tulanga fo ile le o le faso ina le tulanga o le tatu so o lo ia nei vaenga ia o lo fa pe mai ile alert le na to fa na to le to all government ministries corporations must implement mandatory restrictions and conservation measures as outlined in the plan o no winga mtanga malava fa tonga le malo e te tau na muntai ia i tulanga e pe ona iai e le fufu tawina ia vaenga nei ia mo le fuile le faso so ina ma te tau o tatu suau launching of national awareness campaigns to promote fuel conservations across all households, businesses and communities ia o le tulanga fuile leo faio fa la biloa lo ia ina fai on fa la biloa ti dai le sefeina o le sua u ia iso se ainga bisinisi ia mele tele preparedness and readiness for further escalations to rate level if and when warranted ia man tatu tabin pena sauni ia ile ono o atu tatou ile la sanga le na mumu po rate level ia pe fai e ono mana. The Ministry of Finance confirms the fuel supply for Samoa remains at comfortable levels, and that fuel reserves currently over 50 days for diesel, 56 for petrol, and 80 days for kerosene. Following the arrival of the fuel tanker on Thursday, June 2026, o lo winga o le fai mai mtanga alwenga o le tupe mtanga alwenga tupe mautinoa o lo lava le sapalai o le sua umota tau limas furuaso
mo le tiso, 5 aso, mo le pinisini, ma le 8 aso, mo le kalasini, le ae whaonga fo i tātou valele. O mantori valele le o le se pinisini pu se tiso, kamali ngai alu le kalasingi. Additional shipments are scheduled to arrive in July, August, and September of this year. Lo winga ia o lo i fa mo tanu mai ni se tatu va suau un masino Julai Augustus September. And there is no fuel shortage in Samoa and no immediate threat to fuel availability. The public is encouraged to remain calm and use fuel responsibly. Ia tulanga na pe ona yai ia ele o yai se tulanga fa le tonu o le sioki o le tatou fuel o ia po le tatou suau i Samoa e lo yai fo i se tulanga la matia yai ia lona to mawina ia le lai o mai le fautuanga le komiti ia mo le tatou tino ina ia maua pe tatou le toa ia ma fa nga te tau ia le suau ia ai lo me vole le kinganga le manga mia ia la vai al ku mala oe ating pa fang pa vo ile ia o ku mai kala singa mai le ia fa le fa nga ina ia po tu mai fo il pensini te tu lo ia o mai vola ia le ia linga ku mo va ai o mai lan fa nga te tau ia po o me vole o so nga felu i fu ai le me se me kong felu i la ka vale ke ku ka fa ke mai di ke ka vale li o le wo sio ko wa fu wa ma ta on tatu o tu langa sio to tatu pension le stu langa fu le tatu ma fu ai it's a global issues ia o le fa le tonu lo a fiela langia to ia la ile fautuanga na mala inga mo tatu tautu na vai nga te lo watu tu epi sulu bi du tele butel fitu tu langa fa wa de va ngol tai ao Talofa
maoni o le alofa e tau I le oti Talofa I o manatu o le hoa e tui alo ufatu e mana tua le amatanga ia upu maui loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tamafutanga wa e loa nei leo langa ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma I le ala Sila mai ia I nei mea ua o whai o lalo I foretu ma mau o te tāu atu ua o fo I mai ai Matu o si o uola Fasia I ta I whai ti o ngā Ai mo oe o te le I wha a whiti Sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu le masaninga Wa uma o whaitionga Na malo oe I lo ua lofa Whai mai e te whaatau waa Ne ulangia ua tele o tangata Ai o te le ila mona Sau fitia umai le alofa Sila mai ia I nei mea ua o whai O lalo I foretu ma mau o te tāu atu ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whai ti o ngā Ai mo oe o te le I wha a whiti Sa o whai a mea sili sili
Talofa Samoa, how are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Live a life along, show leo manaya, kini ea sawia, sa ea lofa maya, sao se ita, ti la tavale, mafa alongo, bese ole radio, sao se ita. Ti la tavale Sao seita eva ane o Mana ya ole aso Wa ila ole sami Teni esa wia You're my only honey Sao seita eva tu Ifanga tongo Tamai se fa'ili Ta fia fa'alongolongo Sao se ita Ti lo tavale Ma fa'alongolongo Ese ole radio Sao se ita Ti lo tavale Ma sao se ita Eva ane o Salsa ita, ti la tavale. Fa alongo, ese ole radio. Salsa ita, ti la tavale. Salsa ita, eva ane o. Talofa Samoa. How are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Leva along. Show leo manaya. Chini ea sawia. Se ea lofa maya. Sao se ita. Ti la tavale. Ma alongo, ese ole radio. Sao se ita, ti la tavale. Sao se ita, eva ane o. Sao se ita, ti la tavale. Ma alongo, ese ole radio. Sao se ita, ti la tavale. Sao se ita, eva ane o.
Tia pailante teru malana Fabio Fianga ia le vanga le tau ina wa duas full family tele John tale o le valu tu me unanga si fonga Samoa le luampi le tai fo family li o talo ali severa captain le saia le moa Pacifica Lana talo le ye talo sia ai o atu te so folo ye pese bona Pacifica. Le wa fai lo le tulanga. Fai ngofi le tu sa meme ai o. Au le Pacifica le bona Pacifica ina wa. O ia e. Wa le se fund. Le lava le tupe e whanga i o ia ile operations a toa le fo ia o Pacifica. Ma popo atu e ma le palalu le tūlanga pa ula ia. I talonga le moana Pacifica. Wai kiri ai. Le to telenisi o ina tau e invest ia pe soani. E le tūlanga fo ile le o le lango lango ina o le auru nei.
ve mai la ia le lio adi savea ia a mo se tasi pasene ia o le aule nei i le lātou sanga e mwhai ona e whaawawa ia o no winga o le nga lavala na o le alātou ia ma o le avi ia i le lātou ia lātou tali tonu ngā toa mwhai ona to survive pe a whai e o atu lātou sanga ia pe tasi pasene, 2%. Pe mana ntala. That's all we need. No winga ia o me na tauna ia tau fai. Mona Pasifika lo kaptene ele Samoa Miracle Fa langi na mata tulon so fu talo nei Samoa ia e na ulo e filia la foi ia fa va malo i fa tu Samoa ia o le Mona Pasifika ma wa foi mam tia tulanga o le taleni le foi alo o Samoa. Ia, o le laronangi o tālonga le tātou ti tala noa iai, o le masino iulai, ia le iai le World Cup, Nations Cup. Ia le hoi ua mai on fili iai le tātou au manu Samoa, e tāpena atu iai. Ia maisi a tālonga hoi a whawamalo le, whanga solo le temina nei, whapena hoi tono le tātou atinu, whanga solo le ki soka ia maise ia o le tulanga fo ia pe ona iai o tulanga umana le e tapena iai ia fo ia pe ona iai le tele o talonga lo fanga solo te fa Talofa tuai ia te oile te tal o e fo fai a o o le memoria lantou ia o le isi talonga le o toe le lei o le ai le lei uma talonga wai whailo tala o le telo tupsanga utonai ia pipa o le talonga sa tala no ai to tangata o la kapi ia te mine ia o tala no fo tangata i le talonga le sisi o me mafa ia o le fasiketi o le kirikiti ia o le tulanga le lei na le o iai tatou babai fo tatou titilo iai swinga le o iai nei ia le hanga inga i luma o le atina e o talonga i Samoa e le mauhule le masani o no whalonga iai whai mai a pe whale tonu na pentala ia tam whaila onga mai ia whai a o le ai ia mana ia tam fai talonga pe a fai whale tonu pentala mana ia na le na foi le na i tu a inga o mawhawhangwa mai mawhawhangwa le isi elia tamai ia mua tatou encourage tu leil whanau i le tūlanga o le aonga academic ia ai wana i le mawhawhawhu i le sports it's an option wana ia vea le talonga o option ia ave lau wha mua i le aonga yes ia awai tawhino umamea nai lua awai elwa nunei a te ula vea ngaunu vai tu lor whaafonga le tinu le ai lava skalonga i koe ia pe foilele pe iwi le mata awa me umala whapenai a fiai ona le tūlanga o talonga umane la ia umanga kalonga lenga adu fili low yoho academically life foilele ia lo knowing ia ia e koe fo ia ka koe kua ile ngofo me fale mana ia le uma me lua ia talonga malao fale tonu mai le tūlanga o le talonga ia wa o talonga fo e alu elitaya e te leo la elitaya le i talonga retires around ile fast food te sanga ala na fast food te sanga you still young you still the efforts you still have the efforts to do more i lowo langa malo so fuanga wai a fast food te sanga e retire ia on ma fo le fa so pisingis so if I feel and fail business ia wa te wel fa business pa fa you experience you have the skills and knowledge me mo fa pena me ko foi da tu tan no fa pena mo ta tu foi ma tu ia ta ul ta tu encourage ta tu fa na ile a on first ia mulia ile o ta longa me fa pena ia fa malo atu i nei fa ia onga nei rim te mai fa ia onga pule onga ia me se fo la tu pitola ul me monia ma kwale fa ngofia o matu ale fa ngofia me ava pe te fa ia onga ia okay lo umane le aso ma kwa ko ila me auto va ia ile ngal nga fa ia ngala fu sa uta mai te tia onga I was a student
I said there. Yeah, me kala le siva nga le mai. Yo ka hu no ko lo fa ya on. Yo yes. Ava talvatu. Ya. Sunga ro na mashallah tu fo ya inga mese. Yo la nga mai nga lo nga ritao. It's 13 minutes to 8 this morning. Lo just fulu fitu minuto ton talia ole to live alu. Se atu sa to fa vefanga ya ile nei fo ba nga le tai hao. Vefanga ba ya ebe. So maliene poco. Poto be afaya na oisea so le asa popole e bawa me matu samalo mana e mai pe ele taui lo la na ile tele ya mafuta ile atuele tatalo bana fashi sao oyo le mana imanu ya motaya ya fina fama losi swinga le ola maia etapa Tautinga matua ya etotomi Odisi wa avele poto if I mess say I to listen Leanga, Tahuma Fire Panamalia Bele Mana Walepa Uta Uta Wana Lete Leola Poto Wa Emma Yamoe Manatu Natu Fangana Olea Kubalele Unga Tautinga matua ya etotomi
Paailo saya taliu I whanua maseo Oso Ia whina o ia o ahonga Ia palelo vai mafua a ole I mangoso Vana o pai se sao O ola lumana I manui a mochaya Tinga matua ia e totongi Ni apa o eleola Te tau tinga matua ia e totongi Was a beautiful song, a beautiful track from the lady herself, Emma Teru, this morning, and the song called Sua Maliele Poto. Sua Maliele Poto, like one of the famous leader in the world, Nelson Mandela, recalled, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yeah, talofa to all the young listeners, to all the students. Yeah, it's 11 minutes to 8. Yeah, so you're still at home or you're still on the road to school. Yeah, talofa to all our young listeners this morning. Remember, that wisdom is sweet. Every day you attend school, read a book, listen to your parents or your teachers and elders. You're collecting the treasures that no one can steal. Good grades are important, but good character, respect, kindness, just valuable. Dream big. Dream big, work hard, and never stop learning. The knowledge you gain today will become the key that opens the doors of the future. Yeah, it's the message by this song from this lady herself, Eme Tala Teru, Iswamalia Punto. So this reminds us all wisdom is one of the life's greatest gifts. Treasure it, protect it, and use it well. Aria tera tai ao mo iwan hoi tang whainga alam whana umali tātou to know. It is 7 minutes away from the top of the hour. Swabiru tala tō tā leoning to live valu in the revang o le tai ao le tūmna ranga si whonga o Samoa. Tala lava to all the audience out there who are listening to the radio 2AB. If you are listening from your home country, if you are in Australia, Utah, New Zealand, Hawaii, Argentina, China, Japan, ni hao. Malo ni, malo lele, talavalava. But if you are in Samoa, this is, I always say this, if you are in Samoa, so explore as you can while you in Samoa. I just remember that on Sunday, this week on Sunday, one of the Palangi couples, we met at Savalano on Sunday when I was shop. I did my shopping on Sunday, and then we met on Sunday, and they wanted me to direct them to where the Cross Island Road is. So it was hard to me. It was very hard for me to direct them to, like, you know, on the map, because they show me the map, but the map was
they just, there was a line that drawn on the center, in the center of the island of Upolu, and it named and it labeled Cross Island. But it's really hard for me also. It was really hard for me also to know where's the directions to. So you know what? I knew that will cost me like my petrol, but I led them to Mototua via Tanunga Manono via Kusiru. Okay, follow me. I will lead you to wherever the so ya ka sa loka ngo ya e ya ola wa kwa ya le afa lika le pension ya le se faina ya onai va le mane fo I ya ta ho I va ngale ya va ta tu tala no fo le ya va fo mai fo ya la ka mo lu nga I la ko va nga tourist mai ho le manino le yo tu langa le map isa ba un titilo le map. It's very complicated for le ya kai ka o ia a kikiro le map fanka yo ngo kai lo po fe o se kwela wala le a sa wale le lainga le o nga tonu o polu ya malmena Cross Island Road ya alwi forola ia o makua kusa alwa kwa ele ise monto tua le ise me fa pena ya man ia lava ia nai va nga fa pena I fengo fifo yo nai lo I think ole ai kia nga lesa kom fai fo le tom fai fo dato malo ina ia le tulang fo le lo labels fo not labels la fo le sign fo ia dato mangal ai fita ula ingala le taulanga so it will direct our people, especially our visitors, our tourists. Fo le direct anga I fair directions anga so le tanga ta wala le na ya wa emonia ya fa ya sin fa ta pe ki kilo le map ya ai vo po toi lo la ma le tulanga vo le internet o le technology le won ta to ya o te lo le se ta to le telephone we all access cell phone and but the thing is ya o tulanga vo le langa ya na I si tatu tourism tele so they prefer the old school methods ya bela maps me fa bena physical maps for le prefer la to ka manga za o tau fa singo ya le GPS but no let work the GPS ya to GPS na le fa nga ya le map for le Google map and then that will be direct us to wherever place we want to go to I think ta ho la si lunga le ofisi ma tu hotel la ya sa mulmul mai ka ko o lo ku yu ka nga ile so tu na I ve fo ile ngol me papalo ila mo tua ya onai vanga ta ho pena a fa ye mo mi se so ni va pena I ma nei fo ya au fa ye lo so a fa ye ke lo con calping sing ya o ya se me la kam fa ya la o fa se awala fa pena fa si ni no ai tangata ala talva tu wo para basala tu pisi fo Samoa ya talva ya if you're not Samoans because ya talva and welcome to Samoa just grab yourself a new we have we have a lot of stores we also have a market Fungale Savalalo you can find those marketplace on the map Tofusi yes that's a drive-through market Tofusi so you can grab yourself tropical fruits salmon fruits banana misiluki and all kinds of produce, salmon produce. Okay, let's get back to Samoa music this morning. Fai o ngai ki kiu mai la wala ia fai mali no sale o fo ik fai mai ka ia wa diska ka le o milon tu la wala ia na matelo le o ngai fa lo mai ta tu e pi fa fanga mai la be sale vai fa no fo fi mali ai le ta bla kai mai
e se fai ngo ino le fungala o le lofa
la fale patua. Ti, tavale, viva. Ua malo si te lele fai tatala. Sape You say no, 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 I say no, 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 no. Let time me ole afaeva oto. You say no, 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 I say no, 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 no. No, 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 no. Se vuelve masiva eva baile música se taman like titi se tiene la copa. Manaya la siva ese pa ato pesuia itanga mafa amo si baile música. Paisi umasau malau we mali ibara tua tuki o mi mama esi bantama wana upepelo tala ia ete faya ua utalitonu foi la basista iyo
We whanga mai na sunga ya Eric Newville mo le toi fo le na le fesal da tu tino fa ilangi le fo langa sunga ya Eric Newville ma le fa fia nga pe on na to fa fo mai le taiao. You say no, no, no. Jabra bati le tu peaceful even bidu chala uta le valo. Only I'm forever. No, no, no. I say no. To filia ia le tumetayam tam fa tino tumapo. Ya il comitivo il ole wa ya tau ila to ya fianga tu mau le sefua mata alpha fatino to mapo to elected to the United Nations Disability Rights Committee. Ya ole tebtai tamfa ya ole ofabena on le wene il tato banga fo ile ale no le lofa. Ale la wa to me le fengo le minister mtanga wenga o tinam to my tai. Ya in New York. Ya ile va fo ile lo ile official malo fatas ya malela wa filia nei ia le sunga ia mtafa tino tumapu ile to finga ma blunga ilang sang noanga fa mai today Samoa's voice joins the world not for the margins but at the center of the global decision making. Ya tulanga ma bulunga le wa ye nei ya ile o seleo o Samoa ya I meo fai me se lavo committee le o ila to e ya fianga tu ma will safe ho A new online dashboard launched last week provides real-time updates on the fuel stocks in the Cook Islands, indicating there is sufficient fuel until the next shipments and no need for panic buying. Cook Islands government launched the dashboards to monitor fuel stocks as part of the coordinated response to global pressures caused by the ongoing Middle East conflict. This online dashboard gives the households, businesses and the wider community a clear view of the country's fuel positions. It strengthens the monitoring of the domestic fuel supplies as part of all on the government response to ongoing global fuel supply pressures. That's it's being coordinated by the Energy Response Technical Working Group. Ole falawilo ai lunga o penga te whaelangi le tōlanga olo iai le tau mate tuina leo le sua ui tonu le malo Cook Island po le atukuki ia whape mai ia le lava le sua mo le atukuki se ia o atu i le isi shipment, next shipment ia lono winga o le whape mai la Cook Island e leo pole mātou le tele le mātou sua manga ia Pape la fuita tu Samoa le fuisa ua watu dao e leo yeisi tūlanga matia po tūlanga pole inai ta fa pole inai ta tu tino lava ta tu sua lava ka ko sua ia le ai fu yona so fa tūlanga ina ia o le sua u male pensini fa pena fo I male kalesine duas futolo minuto no tel valu venga mai a faibo ua ia kopo Time
tele tama loanga nei pa apetai tele tama loanga nei Jalo